o fogole internet ke in way njoka nuun a njal a paax simna nuun ɓaatu laya nuun rek nu ne suivre na site internet fe Coox Production TV te fodna caméra fe pour nu Elhadji Sene no micro le ne i laytuna émission Njom Ñaal ne te fitan les anciens gloires et pour ke andoona yee den ndef en activité aussi i lala nuun ne xaye i nuun e saate fe Dionewar o layna Dionewar koy te ref saate cosaan saate adno seereer nda o layna Dionewar itam o lay champion ke ndefna meen xan koy ɓaatu ɗeeti wa ino ten ref an le grand champion Thiat an ref Thiat tam Thiat a genu xa Thiat a fi'u parcours Thiat meke na Dionewar o e meke nu nga'na tembe koy i mbodna o te ref a tam maak ale andoona yee ten ref na saate fe kon meke Dionewar le grand champion Thiat ten i mbasinu mbaxtaanit dans son parcours ke ta fina Njom kam o fog ole kam i ngentane kam i xarit ke yakaraam koy tambaam inchallah ne i mbika ndok kam o fog ole ndok kam i xarit ne lamto grand champion parcours fe kon joka njal bo tambaam o fog ole internet ke in way njoka nuun a njal a paax no suivre in yoon fa ina site internet yoon fa Coox Production TV ate fodna caméra fe o pog no Elhadji Sene no micro le na i laytuna tantôt rek na saate fe Dionewar i ngaru xaye ɗeetit un grand champion un jeune no ke ten ref wallu culture Njom ne nda bo i laya dara i mbage ndok Dionewar to ino e ref le grand champion Abdourahmane ndax xani ndok Dionewar sutox to ino e ɓaak Dionewar i mbage ndok Dionewar to i lay Lamine Mayane Mbin Samba ndax i mbaga ndok Dionewar to i lay Ndioba Sarr Bouba Semou ndax i mbaga ndok Dionewar sutox to i lay xe Mamadou Wana xa'a kon ano ten resan ala ceerno yakaram fa Doudou Thior wene dafa andoona yee i ndey'anga maaga som i ande saate feke cosaano saate itam wa andoona yee le grand champion sutoxtu me kon i ngaranga xaye koy soɓiro grand champion un jeune lion aussi na saate fe par performance fo ke te ref carrière um i mbug o mbaxtaan fo ten kam o fog ole kam i ngentan ne xarit ke ndeerin aussi kon o fog ole yakarame xan ala doome ne internet ke a mbugit'una ndax itam soɓiro kiin no saate plaisir ref leg aussi o fi'an o kiin émission ma andoona yee ala doome a me def saate ndax kene ref ka andoona yee xana fog no ke andoona yee xana cooɗi buzz no ke andoona yee ten ref émission ne i simnaam Thiat waaw njoxum wa Elhadji Sene me simnam to ziare a internet fane fop ziare axlu lamb yëpp ziare a ndun fop i mbaase o leŋ gor fe ma fa teɓ andun xiren i wen ziare a fop simna fop ka andoona yee nofna ñoƴo bo faya ko képp nu refna o séeréer to layame e rek mi Thiat me ziare am o ɓini nuun ndoxoor nuun o ndeɓ nuun tena ziare a sargala nuun to a ñaana nuun jam a ñaana nuun o wod waaw particulièrement koy saate fane gen mame kay Dionewar i simna Dionewar fop i mbaase o leŋ goor fo rew maak fa teɓ képp nu refna o gen na Dionewar rek ref habitant Dionewar rek Thiat e ziare am me refoona a soɓido me mofoona a coom o ɓay a simnam simin ka andoona yee a jee ap a i ziare a fop daal ndeysaan a ci ñi andoona ndeysaan a simna o fogole a simin we andoona ten ref tam Thiat ke mbillooxna ndax itam Thiat refe Dionewar som Thiat Sénégal o monde entier i mbagu lay sax au niveau Sénégal mais nag yete andoona yee koy ndeysaan a simna waaga ba pare koy i ngar d'abord no ke andoona ten ref wallu culture fe te ref Njom ne i Njom avant i Njom tam Thiat a ɓeeru Thiat école a fi'u Thiat a fal wala boog xa ɓeku Thiat Njom Thiat c'est un don wala itam faap no wallu faap a ref wala faap wallu tokoor ke o ten Thiat a ɓeeru baagi Njom waaw anda caade ke andun rek avant tout mi ko ɓura fiya dara no ɓekol école tagatel ino koy roog a fiya ɓeera école i njanga me mi kay njangna o ro yaalo fi ma en ndayu français jangum jangama français mais arabe itam eto tum daaki an mana français anum no arabe mais nda koy me sante tan o yaalo e maak mais day CM2 na école ngoma Kuma Ndiaye meke même pratiqué de école CM2 dayum dal classe nante ke anda yefima école bo pare jikwam fofi ƴewam fa sadet siko fam fiti meke fop Dionewar pratiqué ti meke retam no ma fal kam fi suke ke fiyam fenan fiyam becek jarama yaranka anda képp nu refno cosaanu ma to refe Dionewar rek ɓeram ten fiyanum fokatim fay Njom ne entraînement ya to Njom ne o oya refna mi parce que lamal ma lamna yaay lamin na faap parce que ganga lom ngana ma lamna yaay o sa yes to xores ka ma fe Doudou Thior i ngat men danes tama ma fe xel anda o sa faabes tam même chose i mbinna xatma i mbin champion de tefa Sasar parce que maga ndem si Yàlla korndama Sarr fo bandeedu mam Saray lakas fi lakas et cetera fi we andeer na we na ngay nana kon den i te no sa yes tam même chose itam a coocoro laga te genna itam champion ref na a warota ma xata ngeen Dionewar itam an nga saate Njom a ref tinu ka fiya to raptiro Njom rek rapiro i ken to itam Njom ne ref na no oy in pratique an bo ga ngor ke ngeen na ciñe sop kam ma fe kam pratique ay Njom parce que na ciñe sen dewa o yeng fay ñaal ntagata den
na wal arfane jomne ke fi made mbika da duna to game an mbika da parce que jawam lali na résultat fane fa jomne ngida koy me mbadna de mbad mawup na ma xam salan ki dum jeunesse ken def na jonwa so ma fe sa da jeunesse ken def na ndun fop parce que anduna yakhara na yakhato ndun am bom bu njomne to am bom bu njomne nom to na stade ke to filanga rona gar inshallah joko njali andona roko kam ke andona ten def andana in njomne tama beru ciata andana in aussi parcours abera école e abera école mérite dayna ko def classe nandi teke nday tam abera tam no ke def parcours ñomin kaya o layna jonwar ande ñomin kaya ref men a fala a fiel ko ona a jiko fofu ndeysaan te def ko andona aussi a fele nan ndax itam leg leg dom adama te jikkaru go la suna o go kaga somto andro avant kaga garka nama saxtu yeroga fi nakoy sate feke ndax imbaga lay sate feke to ino champion ciati andona ndi banong rime meke makit ngero hit meke xay a new nana champion ndax waga limana champion ke andona nana den meke so den meke fa andona aussi fudana den waaw champion ko so amel jawa fudma jawa fuderma parce que ganga lo nga jawa fudma wa fuderma on dan ba jonwar hanne ba kalbe gonu mek nanu e ma tam fudanga tam weta kiminum dan nana mi gonum nanam jalo reyu ingat mena ma arfangin kel voyagin dudu kumayin abdourahman yusufatou waaw champion ma kan de do ngeen jonwar inna konden bo xamne me kay defane imar ba nana konden e lu ngena combat no biya dem participation den ancu an lay kay mbarna mi mbir no mbarna ma frit mbe bo lijende video coyna den dem pratiquer na lay ne ma ni mbir kan champion ko defna an activité tam yonna imbuda den yende fa tebano imbuda den telefon mal na buba semu wana lamin ma joba sar ana mamu jeyin biramoro ngi mam ko joyin waaw fop imbuda den imbuda parcours den yana kedi mbina ñom sumayla yin dudu mbacin ana fop dal imbuda chom den to ana kedi mbana bo fa niga mara maru ngara fay entraînement an la yin kedi mbana choyen ko dem mbana surtout wana e nute garame ke congé buba semu wana fa buba semu en ni garame ke congé may entraînement dan subi day an choyen kele ka no sa imbode den jom to e runita ñom pratiquer ngade ani ngeden kendo da jonwada machallah sa day champion def kep nu wana fi amé jom to gomin an kem mako mbuno o ñaccan ano ret parce que ma la mi mayani nan defna buba semuin joba sari wanayin bira maro ngi mam ko joyin lakas fi lakas mam mujey dudu mbacin sumay layin ka fofu wa fofu o jianga den seku ciari comme ni ngotane seku ciari fana rek way dama do exemple parce que champion make fo de original din ciari sari fop champion ke mbow champion ke jonwa ten mbow to wa mara maro sikta ni jianga combat ino koy ñew defa teb den téléphone arefa sita ingat defa teb den fi lakas bi gen defa ay pap jamin adolin ana fi ngor ken defa ci in fop dal yi ngeda di ñam gida dina wod dal dem bojon sik dal to dene tam bojon sik parce que ana nga dal anje champion ya andone anda nga njega champion roga fi itam ciofel fen hayna fop laytron comme ça te meke wi loxna imbir fi ñom d'abord ya andone chat arap lo xanjom e ande alla man to ko lamina fap aso men champion encore wate fuderna e de bato jakka no ambiano ten boto bato ndox ngomne d'abord chomke mafrogena ajik suba chomu yenke wala bob ciata garagar so babake roga chin encore fa encore ciat anina débuté to ndax mallugo on génération ajiga taga ndax ajik an nanun wa andone non de bandok toto mi roga sempi ko ajikata fi nanaw waaw ana njom mom okino kinno dafa buga yof parce que jawa débuté to ma xamne royal te nakita te nakatana mi wayem tous roto waw tum bisambo mi ke fatma hanne dona na den dépinde do dum yo ko mbasa chom yo ko ndita Espagne a jawan marna yona fi pire mo bo fandi ko yalu mara mo wax no ta pratiquer arfane da refe nga comme fuka fo mi sawlo yalu waxun mais tamitam bëgg ya sa def parce que tamar tembote pas parce que jarna ma jaran tinu ka terefna mi fiyalu njom manu man nan notan même fa njom manu man nan notan mi ñanga ma rek na kon tay sen sam lambu arfane parce que henni na la can weddi be dey tuma aje wande ma ay kemanin waga jonwar geno on de baref na mané ro ko yidmin on de baref na la cerno waga Espagne RTS jonwar itam hengel ne den tam awasa njom hen lakas activité lakas anda lakas fi lakas ino valdo yin fop ino de den bado basul bado itam madaten ino wa fop ino de Lamine Diatta in calani aruin wa fop ba calani mon calani ay hadafi wa fop wa mo nga ino de ndoru da o yali wa fiafi
matten hanne de no def activité lakas da deno koy mais dan activité def no yalla tak damta den ten mi tam nak ref ma o yalla dimbali am te mo wa réussi parce que e nu jema combat de no ken limam nene ji hana ngena yodaw téléphone ma ho yam alayam ke fakke nene wala fitinene fitinana parce que ga war o ñowle ñowna te mosu bien vrai que mbodden ciom ke ma fram mais après o ñowle mos o mos parce que sport ne yaqa ano defara no di pire que dum ba ma fi ngel na bu de sum apa ngare ka pa num bo daga num bo yaay fa parce que rek sport bu na xara fi ne ma fra a jamade be na fi ma fam da hanne e nu jema combat no fi participation to mi e nu jema combat na mo yoda téléphone ko indi ko jam combat te fi tenkete wana mon nak kente ko jeunesse ken defa ci ñi ma dem boru jangi révélation jangi ma expérience parce que ñom na nga xajala no fu xota rek no ke andone aussi tan dafa ñew ñom leg leg aussi fa pari mo bi bugete ma frère leg leg aussi yaaya fañ ndax ke an ke no kam ñom yaakar ref no ko aga yi andone rogat dim la am koy o ref kam ñom ne te tata bo o suto nga gar rek te jekka gar na bi ref xiwal ciat na ma ñewtu fi anu ten def wajur ke a jeg awa mbaño gina wala jeg wa andone da wax deug yalla a jema nak na saytna waaw ka koy ne ñaxa parce que do madam kep no go na fop mbaye mbo no ke refona yo ke mbuka mbo ke mboñ bon nak wo kay we mboña wona fexe ka jema convaincre den jeeda na hitara fa ne bodem mawol bodem nom tot parce que mi fi anjom hané ro fi fabes madiran fabes ka tel loxo ya ngia 3 ans ya ga fabes lo andi limo fabes am maxa m photo ko rengi ane andane da yam commencé anjom labro anjom yesten laaj foña ten laaj foña da nahri am nahri fori nahir fori bote mu jamu was parce que tanta yeso magu ya ga mi tanta yeso tanta yaram be enu mo ma fi rek tanta sele nga wasé comme ten ken choisir amere jema foña bo kam te wasam parce que enu rema bo ma fi rek yesa galati hum wasti na ci am re den yes boy te ñak na ko yam manki yam trop pram ñak ay 2006 ken yi ten ñakuti na waju wajam enu rek ko mbapat te na ci am galati enu rema mbapat galay fana ci am rek utiliser to ni te jang ci daw dara problème ne ma fota den galay yo sriñ galati na yesa wati na ci to yam an ci am te nom to da nom tino ten enu ngaray na njom te ci ay na mo te même chose da ko na digënté fane Allah ko la ko ro jangin mais dana yene fane jet na mi fi damo yalla modni ma te woro na fi damo yalla ci ma ajina la nga buttokum na tere du premier drapeau istam to ko resane kel lam dudu mais sim no passage affaire mayu na mi dudu kumba affaire mayu na mi parce que premier drapeau is njuma nge no ma hinde te erke gede du rek te daga mbaye pour ndet ma da fo ñam fo juf na ko bala da te garkati nan demi final njomne e final mo njomne o ya dimale am njangin na mbapat fane njangin te xoyam ndoxum a conseil am na ke def na njom na cafakate ñaacane bo neene fane nen félicité on be nga tem final no faqa ñak final fane modou félicité fon de bongi meke yatte ba daxé ma fi demi ma fi final no rasolé to njomne xox mais félicité no di fo nga te bande rek njomne te pour sen njeful dara njeka di ñaxa fara bato ngorgolo de nga fo ba fa inshallah no awa andone wax deug yalla itam na jamono faga sata no roko nak champions o maga ndax wen on fop génération dedo kam yi andone koy roga fiya o fopototna sate fe ñak to naga inwa wosum ref ke wosum adigo antona sat ndax awta ndoxa sate fe ado no suto na jonwar fudik na nduna yo wala na jerfe no drapeau ma joptu itam waaw sate fe ando mo fudo fudik te ref manam njumange a ñojor eta mo ñojor fudik ma afan ciarik et ma fudik o yalo dimbali am fat ma ñak ko njom te ñak no ram we ma fa ma sa wayo wala ngay ke ma fa am ro yalo fe tam de juwala yen ete juwala mena biru yen o yalo fi ñak ma wa mo le nga son do xor biru te ma dam se o yalo fe te dabidam jonwa mi ke njomo je jonwar mi ke imbinalo fo den upa jelge o yalo fi imbinalo ma fin final parce que revanche du ma fin final ngare ci du parce que ya ma fa moromes ma génération yes bo gar bo ma fi da ma hes ma fa de natere tout parce que ma fa mi carrière ma fa moromes bo par bo moromes sampa ngar ma hes be ma hama no ade adu ham jom yo ko ngena sade fane yo ko ngena sade fane o yali ci am tok dina way ma den ko yali ci am dami fete fa sababu les fa ngam yes fa bëgg yes fa doole yes fa xadares naare tew ndeysaan inga e jonwar sate fa ma ka def champion ki na sutwa par catégorie amaya ndax ñom ne fakal laltan inga atin wadi ko anone amma fe presque ñal ik ndax nanen na jamono fi na maga mbodirno min amos ajek ciat
i njom na andoona yee kam saate fe no mbodir fo ando wax dëgg yàlla kam saate fe i njom na itam no me saytu ndax i njom saate itam parfois ne laytaw noona xa teɓandong a ndefanga kam saate maafrel a mbaro mbaasam maafri mais andanga ma no toloranga maaga o leng lakatere di war waas wala boog di waru cit ndax itam i nga aye a ndefanga kam saate naga maaf no a sutoxidanga i anga defita yaade njotidna waaw i njome jena faak fem final fe maafre ne ba ngay maafre 2 jours ke mi ga mi fanke dawa premier finance mi go ras hulam to no mbudna me ken jome ras jonwar ajia aje okki aje gañ fana no hele Ablaye Madina mais sino passa ma fra tansa ken to le mo senda so ma vitew fo yidu mo senda so hop yo ko mbasa jom yo ko jalla métier